Ngumbau Situ. Musaise ni muthenya ungi wa wakeli ndini wa kilungu cha Ngumbau Situ ototo na kwathite chuma kivitu kutukethiwa na kengi the Kasaangas anaende noni aini mambathisia kumukumia na kumutaya mwei aini alama ambiye mutindo mpya wa mbathi isu na ino tina muthenya wa kilungu cha Ngumbau Situ twavikie na kuigwa kwa chuma kithelu na ine tina moingi o muthethani wa umuthi tiende na kuigwa ukewawo nondu wa kwithwa ni Ngumbau ndini wa kiwanza cha wini na ulote musaise tukavikie kutambania mwe ni kuya no tukwati ndini wa mitandao ya mikomukanile Facebook tukwateta Mutongoi TV, YouTube Mutongoi TV official na Instagram Mutongoi_TV. Wengine utumani kwa namba ya utumani mukuvela ni ile itatuoke ndai mwe 5 na ine nguya utumani usuwa kunimanavyo wainde vyo vikiana kutilwa ndini wa simu yaku mutuwese wa kilungu ninye Veronica Siombua ndi uthocha tukavikie kutambania mwe ngina mwiso wa kilungu kitu chuma kivitu ku aya asiaise mavikie kuiwa kwa waku vamwe na nyumba yaku na matana na mavikia kana ngomba mavikia kumana kana ngomba usio nde siria wana mwendo na siria wana chalo na kele webinda ila wa emusi ndoto ya kuyathelile we kana ndwaithiwa na we kwatwa thayo kavendu kwa muthana ni wa mundi twiri wa na ijo gitumi twiva no ta we Ngumbau nondu we Ngumbau miaka ivu itina kana studios ya iko mingi cia ku record na andu ni simathe ni kaona kutika aini mayai aingi to mundi yesile yaku ya kwa mbesia Itsko Studios yoki hata na nikiwasa koye kometa Itsko Studios ilana thukuma Daystar University na ni kana numeku netha ni tsukumero ni kino na iwa akiba chance kumeta muno na netha ni kwetwe kanisa ni kwitu muno bandu beta wa Yesu Jericho ana ajija netha yani gukwatwa ni nganga bandu nondu wito wako wa iko kutume kiangai kwa kwina yunye ngibundizia ndio na tia manando azuma makatweka ini ende nondo inge menda otika alimu yila na bibi ni wenu na ne ando azuna ndothi anana ma Daystar wethe yako makwenda kwetekela yunye ngai egio ndethi na yuma kumatila wathi ona church kwa kwitu wathi weta wani ya cheni niende ni ya cheni niende nikahubiri injili niya ila na maine chapo no maize twekana na katsanga thi ko ila no mie professor weta watalitwala ola wa vice chancellor ngula ziana ku Africa people don't live on music yani no Europe na Europe na America hazi yakunu kwa musicians masurvive ya ukaza survive hata anona atwani yo yimiteke naona kwata kana 1990 nono maku kiveti na siana ikasapoti hata lakini nyene wanondo it was a call tondo na hata bani majaza makwati call na kwati confirmation kana nga survive na ende tuonye na endie yu kabisa na likagendo na mboya tia kwa ya chai undo na weti na bwitina twithwe twina pandu athugumanga imata no record mbathi okuza kwetha ndugu wa microphone izi twinunga zikara nondo bunu bandu makweka hadi ni bandu magwini awala na mazikara wali kwetha mwendo kwa mundu andu weze kwetha no utambathi zyanga izi sioka weze kwetha andu kile umya wathi weze goke unge wa kalinga izi cia mboya ciakwa na imboya ciakwa ila cia sungiwe nuona kiye matukazu ma utambathi zyanga sioka na survive you professor talitwala wene mugunga mona yine ni mwa na survive na you know studio ya record mbathi sianga ya yomwetu pano na batu amede kanisa ya Baptist Thika Road nyena mbuki ya ugeza kwethe studio izo ni mbuki no record ya ingi mono ugeza ime kwandike sita yakwa nondo andu mokamela la meka bai mwana studio mbuki for months yungi ngiko thiku kwa ne mwana kaweta wa James Kamangai andika tiwa andika zero ya mondonge andika zero ya mwino la record yuko na ka lakini abo yanga ino anaingie mwanende na kwa nebingo studio nene anona mebingo na ba Westlands na dhamia Westlands na ite town hita wa Itsko Studios studios i record ya kwaya room nena munabyo kwaya zonze record wa bau na netwesikewe na quality ya kwaya tu upande wa production ya aini ya mundu mwe single kana solo artist ina nditho atina ba producers aingi kuwo kabwe utezi wathi ninge ndo test yawa wina hata ugina sainge da woneka wo baza muno
nunenga wa time uri ukaibundisha kidogo kana ukamabundisha kana lakini uone ko tono kwati i producers makwa yuzi ni ne katene lakini na graduate ni na trainee producers ina ne ku coach me ko tabyo ndo kuna iku na me ku service ya music yo nda we record you go to take out Hits Co Studios KPCU Nairobi na ngaino tutethetie nondo tutethetie and mangai asante ndini wa kueya utondo wase kutedia andu mangai ni sikana kwi andu ingi message ndini wa moko maku wewe aje ila wona mwini wa iye wa mnyabaya nthi na ena na no ungamite misingi ya Kikristo na no ende na kumya mbathisi kukita mathayo mando tewa amwe muno kwanza wiki nzelu tunai pando tunai lounge na yui netwa ta munene wa ini na yu netwa inona neta nicio na mwitunge wakwa neete na kala numba kwakwa eta wafaithi kithele tongamana nake banake ai na mungu ai ende koad yenya chiethagu yu mundu tozu weza kutha ifaithi ndizinu watwiki icon na ni mwini we hulwa ini yangu nondo faith kithele na mwitu eta wa zipora mozo nimo maya kamba mambe na makochi na marekodi maine mbathi cia choruses na ngai amatethia muno ko ni wa moyo itera na ngamani na faith kithele bau ai ne moyo kabisa inono na kwacha kwa nenda ni mae manenebe na mome yangi ikumende kwiko na ndieta aini yangi Tanzania yangi muno byo Kenya na Kenya ndikete karibu kuma kila kabila kuyu Anjaluo Akalenjini then ma recorded ambathi sionga ma promote na iti kwende ni mama atwiki alezima ambathi na guko kila bana yinye nje kuma mbeta ide witu ambathi fathe fathe nani ndizi myaka yiviti na otondo aweta wathi uyoneka hata undu utona kuungamia mundu na family yake na wathi uyatalika muno unakutwika waiwito wasekana waiwito nini sikane wakomanye na challenges ebinda deu nundu wathi uyesikie na ninyo mwambisi kuoneka wathi taundu wa maana muno wathi wa gospel nundu andu ange maenda atumandikoni na sindu cia muthemba ucio back then ni challenges iba wakomanie nacio uyambisi atayo mwambisia wambathisia kumukumi na kumutaya mwe ingalikoni cia ku record kana ku modernize the music challenge imwe twakwata ibindezi ni kwithia kwea kuni mami hiyo kwanza kou akuni wa mamanza muno kwizo kwata mundu kunaneza instruments ne kana akurecord na inge na kawa makochi ala mangu ni anafunzi makwa ala na igedo training in 90s na challenge kila chebo tuambisia ministry yai kana ona kui music instruments uthikina nacio you know ene kindu mundu wa kamera akamulika na mweno ibayu na mwezi ni otwa gwa atikathi twithie ndore twithikala bandu twenda atikuite kindu kina ona gitaa ino kwanza ini la cia jadi ino itu twithite kuite na ezu twathine yo mutabania ugwenda utumia kutabania undu na agende na microphone na wetha gwina thina kwanza ukiza kwithia ona no mwine lunch time kai moya liu eko nungulika na teka ongewa ni friend witu atene lunch ya bikatu twibitha twithi kwa yaka indo nondo tewa nondo gwetha akuimbesa na bando ba mundu uzu kututabia kuimbesa atoya tuko fast ikuteka fast lunch time cha lazima iko to na challenges na ndukona ibindezi nende twambia kukwata siana kana kaitu kalake tawalini kawali ona kone kaina lakini bindezu kaeka nini muno kwa yabidi atukatie tuthi Tanzania tutwa ngulika tuthi na kose wita Arusha tikaguite ke kana kanini ibinda inge twatia tungithira ikuna na ku Mwanza tondu iyo azunguka kila bandu kana kezo bawa ya kwanza etu ti Mwanza no zimunela nela okoloko yuweza kwithia tuthi nani muno nikana twezota bya friend atoze kana atwa hospitali ko twa ina challenges cia muthemba tu cia communication cia zindu cia kwina makanisani andu azu mamona amwe mikora kabisa ila othi kwina kanisani tondu andu mona mazoete kwina kwaya
we wathi kwanza ona kwa elewe kanisani ya zeno wa maana ngia chance wanauliza sasa kamtu kamoja tu mundu umwe tumea mwana wa kwaya na ndo ingi hii reason ngizinye kwa ne ambulani lazia lakini tamina kwina ando nimewa hapa iwathi kwa challenges ando kuelewa kana mwini umwe nutona kwina nakanengwe mwana ikanisani huwa akitazema la maingi thitu ina makurusaids lakini tuita wa makanisani inde baadaye ithinde twezie kuikika nimezio cia ija methe ando ana ando ekiku kwa hiyo tuambia kwa ale kwa makanisani onthe ma IC ma Redeemed Gospel Church ma Deliverance azino mama ya ingi bindazu a Pentecostal atwathukuma na atwathukuma kila bandu mpaka today twenda ona kama benzi kuka kwa twende tukaipina ngai itaewa amen na indi be usio kana be uthuku mwini ayambatana na family yake undu ambatana na mwandu waku an bayo uthuku in fact we complement each other tuika ukathiana na there are challenges tukia encourageana together kweli tujokelane nikana tutiane nguvu na paike nduke moyo mwendo wagu I support ministry ila yaku na gu support ministry ila yake you with a bena completeness in life we are one we you ithite we are one we pio na ende mwitu itu na gambia gwina imwana zitu na zitu alika katika music no ziende yuko utamana kutaya yoba naende tulilikanie kana tutavie mundu enda ubikandeni wa studio senyu abikata naende loti that ikwata otandibia katika studio Situ sia record ila sita wa Hitsco Studios sita wa Nairobi bandu beta wa KPCU bakubi na muthurwa lakini wi lobby town bau bandu wa railway beka kutembea na mao bandu wa KPCU yu athi KPCU ngoloba ya katatu nithi tu occupy bau Hitsco Studios 20 na studio kadha wa kadha bau na kwaya sio ka record debut na kitha na amani na be amani nene yuko uyenda ko no nduka Situ imwe avenue ingi Gilaus Utomboya ingi bandu beta wa Luthuli tuingi Mombasa kwa mambo tayari na ingi Nakuru pakuve na stage ita wa langa stage inde wendo tukunia simu katika zetu zionde kwa kuna 0720 83 80 62 agana siokele then wendo tukunia simu uenda kweka booking kana uyekulia recording kana uyenda kukulia kana nutono kwata music instruments yitu tesa kana nukwenda kindu je kanisa chochote then meza ya Bwana kana nukwenda Biblia kana nukwenda pulpit kuvoa anything that has to do with the church kuna namba eno 0720 83 80 62 asante musese tu kwata utandibia ni tino kwata utandibia twende yana kilungu kitu Ngumbau Situ Ngumbau Situ Ngumbau Situ